izi bekire nizo wajeko nizo wajeko vyahora bikunda kutambuka utambaye bekire haleluya haleluya tubwire vyari bimeze gute uyu mubiri yazanye mwegereze mikrofone twumve neza mwegereze agamaguru nabina yamaranye imyaka 20. haleluya imaragazima 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 bane calcium na chankira ura imyaka indwi yari iheze ntashobora kwishikana ntajya ku kaburimbo udashobora no gushika ku kaburimbo yavuye ku nzoka nakubisa ahantu mba nzoka 28 ya 15 yabanjira njya kuri urutoki n'ibirira habiri bitanu n'ikiruvuruvu kimwe ndavyica ahantu mba ibiki ibirira habiri bitanu ibirira habiri ni cya kintu kimeze nk'inzoka gifite imitwe ibiri oya ibirira habiri bitanu n'ikiruvuruvu kimwe zaziye rimwe byose oya gabe nabanje ngubita inzoka bagera kuri 14 ya 15 nshiranja ku rutoki asanze yizinga ku muryango wa toilette ubu none wumva gute wabanye mabekira cyane hayata haleluya waje bimeze gute ubu wumva bimeze gute ngene numva meze waje bimeze gute ngaje sinashobora gushira hasi bekiye no guhagarara nabonye kare ko wifatikiza bekiye nubibi niwe yahambye ati none ubu anye wumva gute cyane numva nezerewe none bekiye nazitaye